Sve imaš ti. Cijeli život. A, slušaj, njoj. Vodi. Top, nisam bolji sve vidio svoj ljudi. A ne, a druga džepa. Mor. Gajna. Mor, amo na gajnu i dobro se. Ajmo Ebra. Evo, zapeli smo. Zadnji puš prije samita. Sklizavo je sve, ladno. Kažu neki da je osjetko -7 da je vanka. Kujo. Top kadar. Hajde šerpa. Zagoške šerpe. Samo šerpe u životu. Mogao ćemo i na K2. To je to. Taj duh se cijeni, Čago. Summit Push 2021. Sa našom šerpom Josipom Majićem iz Sinja. Turska šerpa. Vojnička trilja. Turska šerpa, ajde. Turska i zagoška šerpa. Sina, mi ne trebamo da se brinemo za živote vaše. Ne možemo sigurniji biti. Ovo što vidite nije iz Čaginih pluća. Gdje je cura? Tu si. A gdje su oni, ja se čuo ko s njim? Čuje se Kurtović. High altitude mountaineers. Živiš u oblacima mala. Malo da ima je. High altitude mountaineers. Tu. High altitude mountaineers. Final push. Penjemo se već 3,5 sata. Noge su olovne. Vickov stup. 30 minuta. Ali mi idemo. Ali mi idemo na vrh. Na Kabal. Kabal gore. Vrh. Čekamo Majića koji je potrošio sve zalihe snage. Malo niže. Zagoška šerpa je bio prvi tu na vrhu. On sad kreće po Majića dole. Da mu digne opremu. Final push for the summit.
Nema šanse da više. Na 1339 metara vrh Kabal. Idemo. Final push for the summit. High altitude mountaineers. High altitude mountaineers. Ajde, ovo što sam za Vika Pogled je pak Je. Zagoška šerpa. To, pa to bi treba 100 metra ima, bro. Svaka čast, Lujo, svaka ti dala. Svaka nam čast. Jej. To me pripada. Šta ćemo sad napast? Sad ću zapaliti cigaru. Može, ali mogli bi pršut, ajde čao. Ne mogu, brate, ti znaš šta? Ne valja ti puno isto. Sažednićeš, brate, sažednićeš, nemoj ni vadi, vjeruj. Brate, žednićemo, šta ti je, ovako ulaga na nešto, samo čokni čisto da nešto ono, da malo snage i dobar. Morate svak po ovu jednu. Ne mogu to. Mora. To bi mogao za energiju. Mora. Evo, bar brate, pola. ako mi, ako bi ovo onaj glas. Čago. Ne mogu, brate. Brate, moraš uvijek. Sina. Dođi se. Dođi se, kuma stil ovo, uzme ovo. Pa daj će mi to, Pa Boga. to je čista energija. uzmi. Pa ima energije, Boga. Nemaš. Ma pivo, ovoj, brate. Moraš to mani. Da, ovo je slatko, brate. Dođače žitarice. Evo je bra vlakna. Žitarice, malo ono. Tebe još poistu. Nama, ono. Bravo. Ti Luo mošu ispod kabela. Sidi ovaj ispod kabela. Stani. Evo nas. Malo sam naš pomjera. Ono, ka malo, ono, stojiš sam. Šta bi radi? A gdje je cura? Ma gdje je cura? Gdje je cura? Pa te Bog. Daj, jebem te. Ruke mu. Cigare su ispali.
ajde. Danas to skizamo. Dobri. A baš sam ono... Svaka, dobar ti je ukus. Vamo dolazi, vidiš tamo. Da smo... Nis dole, aj kuma ti prva, aj. Možete vi ovo? Malo još, ne malo tu. Pogledaj lijevo desno. Aj, dobro, aj. Vidi nje, brat. Samo i... Aj, brat. High altitude mountaineers. Alo, hoj, smiri se, alo. Nesta dana. To je to, taj duh idete opet s menom kad bude ništa. A, mi smo sad tim. High altitude mountaineers, naš. Je, tako će nam se zvat udruga. Mađo, morat ćeš nekako. Koga nju? Ne Ne boj ti ništa. Čim se držiš rukom nema straja. Advice is from high altitude mountaineers. Top 10 tips how to survive in Mosor wilderness. Zna ja, gleda sam dokumentarce. Ali zna, ali, kad sam, da je da se, znaš kao su oni momce pogledali, ja sam baš okrenio da vidi, znači jedan je zavario ovima, drugima je bila muka, a on ne razumi da se mi kao da mi namjerno. Umrli su kad si rekao imali ko HGSS na speed dial. Jel? Koliko još ima do vrha, molim vas, recite. Ajme, ima još. Pure, ja rekao 10 minuta. A, daj, nemoj. A nema još puno. Mi smo se tek krenuli kad... Evo, vidiš to u gori, točno da Vidi vidiš. 1000 metara mi izgleda. Jebi ga. Pari ima. Ovoj se malo rukom pridržite. Može ga to, može. From the high altitude. Pa ovdje za stablo, nemojte se vele da ga ne slomije. Engleski, you grab this Nije baš stone. pouzdano stablo. Ovo je stavno tu. Namijenjeno. Okrenilo me stablo. Znači ne smijem s nogom nigdje. Pa di ćeš sa njom? Mi živi doći, brate, da dolje. Najbolje je u torbu da je spremna. O šume ne ima mista. Kad... O, uletija je u kadar. To je taj uspon jebeni ko. Na. Jebenje, brate. Stvarno znam da dobiješ sponzor. A, zamisli, je. Ti ka ideš po svijetu, planinariš, oni ti omogućavaju. Osti, gosp. Idem odmah ujutra u Decathlon. Ej, curo. Ajde, sekund, samo skini. Baš bi glavna oparku sa suzom ispod oka. Da se ne bi sad oznojio, tamo sam na radnoj temperaturi. Isto me spasla ova luna, malo. Final push. Final push. Odrađen. Svaka čast. Da je bez... Gandalf smijeju.
mi veseli. Ne treba ti muzika, ovo je dobro. A high altitude mountaineers. 1339. Skoro. Može, može.